Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enge ekamaku kiyagannaka nenge. Mi alugunu mingeteren waragina belinverinna mudarrisum veskura shakwaay. Kirit Qur'anuge bayik kalimata fenumun wagutun kiyaganna nengidana. Ekan hallukuru mattaka takuraruko mihekayako kiyumaki rangalugotennu. Sababaki eyi waguti daskurume kamuga wati. Warang avaha handanne teneti. Adi bayfaru Kirit Qur'anuge kalimata kiyan nengumun kalimatoga ekuleve akurutaka filitakun sual kurumaki rangalugotennu. Misalaka mi kalima balakamuga wanama mi kon akure mi akurugoti kon fiye egota sual kurumaki rangalugotennu. Bayfar egota sual kurima dariwarum barabaran huriha akurutake kiyade filita ves kiyade ekamako kalima kiyagannaka nenge. Mi alugunu menteren wargina mudarrisum sualu fede kame. Ekurine mitanuga massere miuleni kiyagatuముge nu. Ekamuge emmewodu hekkaki mudarrisunnako takuraruko kalima kiuwan jessima dariwarum war richa kiyala. Ehmima ebengie mitaga massere miuleni kiyagatuముga nunka. Mitanuga massere miuleni nagagatuముga. Ehmvima dariwara amilleya balagen kiyaganna negene. Nagagatuමුga mitanuga massere miuleni. Alugunu me masekke korambi nagagatuma fo kiyagatuma majbur kuruma. Egatun Kirit Qur'an kiyumuga beenun kureve tamrin tawgeteren tawdih harfun ba'da harfin mi de tamrin beenun kureve kamuga wanama dariwara majbur wane nagagatuma fahu kiyagatuma. Dariwaruga kibaga ekamuga sabu nagagatumuga femwaru mativegen dana. Kirit Qur'anuge kalimata mi beheni debayaka. Eyi nagagannan undagu kalimataka nagagannan fasiha kalimata. Nagagannan undagu kalimata nagagannan undaguwa sababaki bayfaru kalimaga hunna akurtawga adadu ginavu. Adi bayfaru kalimaga hunna akurtawga tartibuga sabu. Min komme gotaka kalime nagagannan undaguwi kamuga vias alugonu men dariwaruna daskot dinumuga efada kalimata daskot dinumuga takuraruko kiyadigen nuwana. Ega badaluga alugonu men dariwaruna daskot deni nagagatuma fahu kiyagatuma. Ekan hasil kureveni kiyumuga tamrin take beenu kogge. Kirit Qur'anu alugunu men kalimata daskot de iru. Abadu es komme kalime kumves halet take khasa ko denje. Eyi deme haletta, itura deme haletta, itura gunna kureve haletta, sukun akuruge haletta, musaqqal ge haletta, mukhaffaf ge haletta, liumun sabitun wa akurtawge haletta, kiyumuga khasa badale gennan jihe ehen haletta kiyawa mihaga nisbatun khasa kureve haletta. Mi bata ki komme kalime kumis dariwaruna egen jihe bata. Kirit Qur'an kiyawan daskot dinumuga waki tartibe ikhtiyar kureve kamuga wanama dariwarunga kibaga nagagatumuga femwaru mativegen dana. Egatun atuge haraka, loluge haraka, duluge haraka, aduehun adi kiyumuga tamrinuta ungannadinumuga khasa kureve kamuga wanama dariwarunga kibaga nagagatumuga femwaru mativegen dana.